ঘৰটো বন্ধ হৈ গ'ল এইফালৰটোহে आं 2016-15 फ्राय गेलेदोंमोन ओमफ्राय आं जोंनि फार्स्ट गेलेदोंमोन जोंनिहाय प्रेक्टिस खालामदोंमोन जोंनि टिचार भास्कर ज्योति थेङाल रतनपुराव जोंनि सिसुपानि ओनसोलनि रतनपुराव ओमफ्राय जों बिदिनो बबे जायगायाव जों माने दा आसाम अलिम्पिकनि थाखाय जोंखौ सेलेक्सन खालामदोंमोन सारा जोंनि सारमेन सारा जोंनि बितुल नियुग सार बे जोंखौ सेलेक्सन खालामनानै बे गावनि रुमाव लांनानै जोंखौ 2022 नि जुलाइ मासनि 11 तारिखआव जोंखौ लांदोंमोन बेनि रुमाव लांनानै बेनो जोंखौ बेनि रुमाव फ्रि थानाय ओमफ्राय ओमफ्राय जानाय लोंनाय सब फ्रि होदोंमोन जोंखौ अकल प्रेक्टिस खालामनो होदोंमोन ओमफ्राय बेनो जोंखौ बेलेग आलदा क्रस लानानै टिचार लानानै जोंखौ प्रेक्टिस खालामहोदोंमोन ओमफ्राय आं मोननै गेम गेलेदोंमन ओमफ्राय मोनसेया गेम जादों 20 जुलाइआव उसु जादोंमोन बेहाय आं बिल' 52 केजिआव गेलेदोंमोन ओमफ्राय आं बेहाय ब्रन्ज मेडेल मोनदों ओमफ्राय आरो गेलेदोंमन 25 जुलाइआव आसाम इउथ अलिम्पिक गेम्सआव आं बेबो पार्टिसिपेट खालामदों बेनि नाम जाबाय तांसुद आं बेहायबो आं ब्रन्ज देरहादों बिनि उनाव जेनेबा नोङो बै खेला गेलेनायनि थांनाय समाव नोंहा रांखावरि माबाफोर आंखाल जायोमोन नामा बिदिनो बाबाया बिदिनो हाथायफोराव थांनानै मैगं फानहैयो ओमफ्राय बहुत खस्थ' जादों न'फोराबो नों फार्स्ट समाव नोङो बेसेबां बैसोनिफ्राय बे खेलाखौ गेलेदों 12 बोसोर बिदिनो 12 बोसोर 13 बोसोरनिफ्राय गेलेदों आं बबेबा डिस्ट्रिक्टआव गेलेदों नामा डिस्ट्रिक्टआवबो गेलेदों डिस्ट्रिक्ट गेलेदों स्टेट गेलेदों ओमफ्राय नेसनेलबो थांदों आं नेसनेल बबे जायगायाव नेसनेल आं मध्य प्रदेशआव थांदोंमोन भोपाल बिनि उनाव ओमफ्राय इन्टारनेसनेल थांनो मोनाखै सिमां दं नामा बिदि सिमां दङ थांनो उननि समाव जेनेबा उननि समाव एसे सहाय खालामबा एसे मोजां जागोन गेलेनानै मोजांनो फैनायखायनो आं मोजां नांदों ओमफ्राय आरो थाखा फैसानिबो मालाबा हरनो हायाबाबो जों जेने थेनेब्लाबो मेनेज खालायनानैबाबो हरो आरोना जों धार धोर खालायनायबाबो हरो जोंखौ जेने थेनेबाबो एसेबाबो नायहरदो आरो सरकारा उन्दैनिफ्राय बिराद गेलेनो उन्दैनिफ्रायनो गेलेनो राबखा बेहा एकदम थांगोन होननानै बे आखा खालामनानै थाखायो आरोना न'खराव सोर दङ रावबो गैया जोंहा बे सासेल' फिसाला सासेल' नङा सासेल' साथाम जोंनिया माबा पानबारि मैधम पानबारि गोलैयो जोंनिया बे সৰ্বপ্ৰথমে মই এই বড়োলেণ্ড এই নিউজ চেনেলটিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি এই আমাৰ খুৰুংদাম ব্ৰহ্মঘৰত আহি উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ আজি বহুত দিনৰ পৰাই এই এথলেটিক্সত যি খেলাৰ ৰাপ দেখি আহিছোঁ আমি এনেকুৱাকৈ তেওঁ আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজ্যিক পৰ্যায়তো আৰু জিলা পৰ্যায়তো তেওঁ খেলি সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে আমাৰ গাঁওখনৰ লগতে অঞ্চলটিৰো সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে আৰু আজি কেই তাৰিখ আছিলে 25 তাৰিখে গৈ পিনে তেওঁ গুৱাহাটীত আসাম অলিম্পিকতো থাৰ্ড পজিশ্যন লৈ পিনে 2টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছে এনেকুৱা তেওঁ আমাৰ গাঁৱৰ লগতে অঞ্চলটিৰ ৰাজ্যৰো নাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি বহুত ভাল পাইছোঁ তেওঁৰ হেৰি দেখি আমি প্ৰশংসা কৰিছোঁ আৰু তেওঁ আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ আজি আমাৰ সকলোৰে মানে সহায় সহযোগিতা আমি যেনেধৰণে দিব লাগিছিল তেনেদৰে আমি পৰা নাই চৰকাৰক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁৰ যেন আগবঢ়াই যাবলৈ ৰাজ্যিক পৰ্যায়তো তেওঁ খেলিবলৈ আৰ্থিক দিশৰ লগতে অন্যান্য কাৰিকৰী দিশতো তেওঁক যেন সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় আমাৰ বৰ্তমান আমাৰ গোলাঘাট
হেৰি জিলা পৰে আৰু আমাৰ এতিয়া চিচুপানী অঞ্চলৰ মধ্যপানবাৰী গাঁৱৰ তেওঁ বাস কৰে। তেওঁৰ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা ইমান ভাল নহয়। তেওঁৰ দেউতাকে বেপাৰ বাণিজ্য কৰি মানে 2 পইচা অৰ্জন কৰি তাৰে ঘৰ চলি আৰু তেওঁক মানে খেলা ধূলাত সহায় আগবঢ়াই আহিছে। যেন তেওঁ আগলৈকে বহুতখিনি কল্পনা কৰিছে যেন বাহিৰলৈকেও মানে ভাল ডাঙৰ খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ। তেওঁ আৰ্থিক ফালৰ পৰা যেন কোনো দল সংগঠনৰ পৰা আদি কৰি চৰকাৰে যেনেধৰণে আমাৰ এতিয়া মোৰ অট'নমাছ কাউন্সিল হৈছে, তেওঁক আমাৰ জাতীয় ফালৰ পৰাও তেওঁক যেন আমাৰ নেতাসকলে বা বিষয়ববীয়াসকলে যেন আৰ্থিক দিশত সহায় কৰি ভৱিষ্যতে উজ্জ্বল কামনা কৰাবলৈ যেন মই প্ৰাৰ্থনা জনালে হ'ব।